Slopa kini bau temu ban pen kulmar ya kini ke meeting melelai kinle badan kam Slopa police officer take action. Ngangong kini tang kibriu belarung ke virus haja biang jongki. But uni virus akan mau pipai ba udi virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Police officer take action. Election officer Syekh Gija. Mnaiban Syah kumi ni Gabriel. Kumi kini Gabriel kibat muban pariai kejai pendiri ujungi. Lada kem nang bani keren po darbar belikan wan pentut hang ni. Kamam lah penolong kan ni. Baik kini ki konstituensi badan ki MLA VPP mentah. Sampai baru kini kesal remlut nama bagi lamat Gabriel. Teh kapol bampat mat teh anis kiterwai ke beneng khido semua belak yok lut. Rementar dalam mat pilai ihi ngam dan kamben kerentan teh kata ngim artatin ba ya ke executive committee ngin yalam yang hida ke isi jogi. But ya kiwi parti ru takadang syu kentu wat nam ya kentu san nam pinhab yatrai bat ni. Pinhab yatrai bat ni da kidi independent na da di VVP na sampai dalak pai hang tai nama mendan parti mendan balak. De ngi pediang subha lupa ni ru bentar tu bakwa penwan. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Few moments later. Hey y'all, come look at this. Kumba ni lagi lingba di media, lingba di perkubur, bah nak kalian imlah job, but lah job nak nakap parti PDP di Bang Joni, di masukan I kumlei kunong job hari. Ke BPP kamdi ke parti ke bah napok rikasi. But upra mdi upra kasi. How the fuck you know this? How? Hold on, bro. How? How you? I'm saying, how? Like, talk to me, bro. You the police? Is you the FBI? CIA? What's your? Benong di upra West Bengal. Kani kabangi lap hadin bangila bishar bahai kini jumlong jingman habide election ke berang sudah. Ka akas ngostat ka tadir. Puy ka. Kata ke bangla bentuk ko habide kanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP gadur bulal sila benong jongka TMC hapo rekasi ketika VPP. Shua bapin kanto todoat benian. Shua bapin kerenang ang todawat cuai kadau tenrai. Handrei kani kena mentate tip kade kena baklam syai kai na ke kemino ukpa ni, de ke kena ke baklam jabing ni, de ke kena ke bayai langkar pathar ni, de ka kun nyut kun nyer ni, kade ka kun nyut mau nyut ding ni, kade ka kun ayu tip. Kabam sungu tu. But nakamta karyang nila ailing baki scheme of hair kiban mentoy kinong rep kat bala engam ong sistem bala la lut ngai kat bala eng la persyang ana dalak jani diction ni ya keren tenbik kuni kumtai ngamuk kan bagi film pun tahu beri pembong manor ya ketu ke perang ja ke bagi banja ya ketu ke perang ja kenjak ke kejap beliau banut
kenjat ke Priang Ja, teban kenjat kipat dong song do kanong tumai konstituensi kamdon jing Lepas pisu ai dau ba kejing klap no dong bahe latu lang kartungo. The political contest since the beginning of your political career. Ya kun punya bahe ru karena pihak penyetuhok ya kan. Lalu pihak tuhok Nikolai dan ai ketika mon ketika yang berpinpoi sekatong. Tuh, kabar no. Tang ko bay jigli ma tang ko bay Kublai shibun mah itu jengkeli. Bat lada fikeli si hajar jengkeli ru ngan jubab. Mah. Namar ngelawan hang ni ban pelapan kre. Kublai shibun mah ya ga jengkeli. Sultanat. Ka by election kade hau Oktober Arhajar Arhuway Hakabai David jengkelat juri ba David moh lead ba David nongrum. But hoy ketika jing shisha ba kipai ba nakamor kena konstitusi ki shania ingi. But haipor belingkot tangkum ba shisnam tam kum MLA ngala persyam. Bantrai laka kamram kum MLA. Nong shong shnong papura jong ka Meghalaya bat jong ka India ngadon ru kahok banle yele na baro ki konstitusi. Kamdon jikhan. Na da pikdo yana hai ka mat hai ka section jong ka constitution hai ka article kini katai hai ka an bakhan yana banam sha banwan yele na ni te kamot ngan withdraw no himentas ngi. Kaya kamshim ladan namar ba hari khasihi wat bangan lile Shajante Hills ngala. Ngan yele Shajante Hills District Council ru ngala. Nama kebadan kami nga di banlong unong song shnong jong ka Meghalaya. Tang kata bat jong kari India. De haka District Council Ka parti joki bat maki kia ben palat ke DPP. Nasjang syakut ba arden. Balik itu kadang. Iskon mo ba? De kani di ka politics mo. Kabangi penkesan lala jong kanya. De hagjing shisha ka parti NPP ka bailam ini ka government. Kebetulan pun kikam kebahap menteri. Kumbalong mentaling idon hadut life ko arnut ki MLA. Mut kadi ke majority party ke belit ki government. Tiki pun pelat kikam badi menteri nam tajing bahan jing miat jong state government.